Dobrodošli, dragi moji, u još jednu epizodu podcasta Skrivene stvarnosti. Danas ćemo se baviti misterijom koja je rasplamsala milione korisnika na internetu. Da li je moguće da je internet koji koristimo svakodnevno zapravo mrtav? Zamislite na trenutak svijet u kojem je većina sadržaja na internetu generisana od strane algoritma, a ne ljudi. Svijet u kojem su botovi preuzeli kontrolu nad našim digitalnim prostorima, ostavljajući nas, ljude, kao posjetioce u vlastitom domu. Zvuči kao naučna fantastika, zar ne? Ali šta ako vam kažem da je to možda naša stvarnost? Ova ideja nije samo plod mašte nekog pisca naučne fantastike. To je teorija koja se širi internetom, izazivajući rasprave, strah i veliku fascinaciju. Teorija mrtvog interneta nije samo teorija zavjeri. To je ideja koja sugerira da većina sadržaja i interakcija na internetu nije ljudska, već je generisana od strane algoritama i AI softvera. Možda stariji neće razumjeti o čemu pričam, tako da AI je umjetna inteligencija i AI softveri su programi kojima upravlja umjetna inteligencija, dizajnirani obično sa jednim ili više ciljeva. Trenutno još uvijek većina njih gleda samo kako izvući još koji dinar iz vašeg džepa, vrlo jednostavno. Zamislite na trenutak da svaki put kada pretražujete internet i čitate vijesti, pregledavate društvene medije, većina sadržaja koje vidite nije stvorena od strane ljudi. Umjesto toga, generisana je od strane sofisticiranih algoritama koji su dizajnirani da oponašaju ljudsko ponašanje. Ova teorija je izazvala mnogo rasprave među korisnicima interneta, vjerujte. Neki ljudi su duboko zabrinuti za budućnost interneta, dok su drugi skeptični prema ovoj teoriji. Bez obzira na to gdje se vi nalazite u ovoj raspravi, ne možemo zanemariti činjenicu da AI i algoritmi igraju sve veću ulogu u našem digitalnom svijetu. Vjerujem da su mnogi AI programi većini ovdje poznati, a da su neki u svakodnevnoj našoj praksi. Pa se pitam, možemo li bez njih? Prema ovoj teoriji, botovi i automatski generisan sadržaj preplavili su internet totalno, gurajući u stranu pravu ljudsku aktivnost. Ova teorija tvrdi da su botovi stvoreni namjerno kako bi pomogli manipulaciju algoritma i poboljšali rezultate pretrage kako bi manipulisali potrošačima, to jest nama, korisnicima interneta. Neki pristalce teorije optužuju vladine agencije za korištenje botova kako bi manipulisali javnim mišljenjem. I ja sam apsolutno ubijeđen da je to istina. Siguran sam da postoje najveće malverzacije i manipulacije u vrijeme državnih izbora, bilo gdje na zemlji, gdje postoje takozvane bot farme, koje spamaju korisnike podacima za koje su plaćeni. Sličan slučaj imali smo i u Americi, gdje su, prema pretpostavki CIA i FBI-a, ruske bot farme pokušavale diskreditovati Hillary Clinton i predati pobjedu Trumpu kontrolom američke populacije. Mada, iskreno, zar je uopšte potrebno imati farme da bi se Hillary diskreditovala? Ali ajde. Datum koji se obično navodi za ovu smrt interneta je oko 2016. ili 2017. godine. Teorija mrtvog interneta je stekla na popularnosti jer su mnogi od posmatranih pojava kvantificirane, poput povećanog bot saobraćaja, ali literatura ne podržava punu teoriju, da nazovemo. Caroline Busta, osnivačica medijske platforme New Models, citirana je u članku The Atlanticu, gdje je navela veći dio teorije mrtvog interneta paranoičnom fantazijom. Čak i ako postoje legitimne kritike koje uključuju bot saobraćaj i integritet interneta, ali rekla je da se slaže s općom idejom. U članku The New Atlantis, Robert Mariani je nazvao teoriju mješavinom prave teorije zavjeri. On opisuje svijet u kojem je većina sadržaja na internetu generisana od strane botova, a ne ljudi. Prema ovoj teoriji, botovi su preplavili internet, gurajući u stranu pravo ljudsku aktivnost.
Mariani dalje objašnjava da ova teorija sugerira zavjeru da se cijeli svijet obmanjuje zamjenom interneta od strane botova kako bi se korisnici činili praznim, AI-om pokretnim internetom, naseljenim botovima koji se pretvaraju da su ljudi. Iako Mariani priznaje da teorija nije tačna, barem ne još, on predviđa da će sa AI alatima koji će uskoro biti dostupni svima nama, priča o internetu kao sterilnom carstvu botova u ljudskom liku postati vrlo uvjerljiva, a možda i istinita. Mariani također ističe da je dugo postojala neodređena anksioznost, koja je bacala sjenu na internet koji koriste korisnici, nagovještavajući veliku lažnost u srži svega toga. A teorija mrtvog interneta je samo najnovija manifestacija te nelagode. Ali je li? Trebamo li vjerovati svim tim člancima, pogotovo onim od Caroline Busta? Pa naravno da ne, roditelji lažu svoju djecu, a neki očekuju da im njihova vlada uvijek govori samo istinu. Prema teoriji mrtvog interneta, botovi i automatski generisan sadržaj preplavili su internet gurajući u stranu pravu ljudsku aktivnost. Ali šta to zapravo u suštini znači? Zamislite da svaki put kada otvorite društvene medije, većina objava koje vidite nije stvorena od strane ljudi. Umjesto toga, generisane su od strane sofisticiranih algoritama koji su dizajnirani da oponašaju ljudsko ponašanje. Ova teorija tvrdi da su botovi stvoreni namjerno kako bi manipulisali algoritmima pretraživača i poboljšavali rezultate pretraga. Na primjer, botovi mogu generisati velike količine sadržaja koje koriste ključne riječi kako bi se pojavljivali na vrhu rezultata vaših pretraga. Ovo može dovesti do toga da pravi ljudski sadržaj bude potisnut na dno. Ili, ukoliko botovi preuzmu većinu, da se desi takozvana inverzija, gdje istraživači mogu zamijeniti procentualno manju grupaciju za botove, a to bi bili mi, ljudi, to jeste stvarni korisnici. Izgubili bi svoj značaj. Šta to znači za nas, ljude? Da li smo postali turisti u vlastitom digitalnom svijetu? Da li smo izgubili kontrolu nad internetom koji smo mi stvorili? Ove sumnje nisu samo teoretski. U stvarnosti postoji mnogo dokaza koji ukazuju na to da su botovi imali značajan utjecaj na javno mnijenje. Na primjer, FBI je već upozorio na brze prijetnje američkim izborima u 2024. godini, jer su umjetna inteligencija i druge tehnološke inovacije olakšale miješanje. U 2016. godini, kao što smo već napomenuli, ruski operativci su pokušali poboljšati izborne šanse Donalda Trumpa, kradući curenjem demokratskih e-mailova kako bi sijali neslogu među američkim glasačima. Ove aktivnosti nisu ograničene samo na virtualni svijet. U stvarnosti postoje farme botova, koje su mreže automatiziranih računarskih programa, dizajniranih da izvršavaju različite online akcije. Ove farme botova mogu generisati i upravljati višestrukim računima, generisati lažno angažovanje na društvenim medijima, provoditi aktivnost prevare oglasa ili skupljati podatke sa web stranica. Većina tih farmi botova potiču iz Kine, kao zemlje koja je možda rodila pojam farme botova. No danas to imaju i Amerikanci, i Rusi, i svaka velika država. Pa uzmemo na primjer ako ste raspravljali o kupovini bicikla, novog TV-a ili auta. Odjednom se na društvenim mrežama krenu pojavljivati takvi sadržaj. Kako? Pa evo kako to funkcioniše. Naravno, imamo posla sa algoritmima, pa da nabrojim šta sve rade i prati. Pod 1, oni prate interes. Kada pretražujete internet, vaša aktivnost se prati kroz takozvane kolačiće, to jest cookies, i druge tehnologije praćenja. Ako pretražujete informacije o novom biciklu ili automobilu, ove informacije se mogu koristiti za prikazivanje relevantnih oglasa. One također rade i analizu društvenog medija. Algoritmi mogu analizirati vašu aktivnost na društvenim mrežama, uključujući objave koje lajkate, komentarišete ili dijelite. Ako često imate interakciju sa sadržajem vezanim za bicikle ili automobile,
to može utjecati na vrstu oglasa koju vidite. Demografske informacije. Vaše demografske informacije poput starosti, lokacije i pola također mogu utjecati na oglase koje vidite. Na primjer, ako živite u urbanom području, možda ćete više vidjeti oglasa za bicikle. I dalje. Povezivanje uređaja. Ako koristite više uređaja za pristup internetu, ove platforme mogu povezati informacije sa različitih uređaja, kako bi pružile konstantno iskustvo oglašavanja. Sad kad sam vam objasnio kako to sve funkcioniše, znajte da je kružio jedan mail među zaposlenicima Facebooka da uvećanje dosega reklama može biti predmet za tužbu. I šta? To se i desilo. Naravno, uz pomoć botova. Pretpostavka je da Facebook čini oko 10% botova. I to Facebook zna. Ali zarada od reklama je u 2023. godini bila nešto više od 130 milijardi dolara. Razumijete sada zašto Facebook ili bilo koja druga društvena mreža ne uklanja botove. Pa oni troše novac korisnika reklama. Bot samo ostvari klik i jednostavno odleti, tako reći. Skidajući sa računa korisnika koji želi nešto da reklamira, ali pravim ljudima. Briga Facebook za to, naravno, to je njihov i cilj. 10% botova je po meni umanjena cifra. Mislim da ih je dosta više. Ali znam da se sigurno Facebook neće odreći 10% profita. Facebook je naravno sve ovo negirao. Ali čim je pokrenuta tužba za reklamni doseg Facebooka, odmah su promijenili svoju policu za doseg, govoreći korisnicima da su brojevi dosega samo pretpostavka u brojevima. Da, baš slučajno. Važno je napomenuti da ove platforme tvrde da ne koriste privatne razgovore za ciljano oglašavanje. Međutim, percepcija da naši privatni razgovori utiču na oglase koje vidimo može biti rezultat efekata Baader-Meinhof ili fenomena frekvencije, gdje stvari koje smo nedavno primijetili ili o kojima smo razmišljali izgledaju da se pojavljuju jednostavno češće. Dosta toga sam ja nabrajao, ali siguran sam da sam mnogo preskočio. Prate oni skoro sve, možda i čak dali hrčem dok spavam. Mislim, sigurno prate što mi onda nude one umetke za nos na Facebooku čim se ja probudim. Ne izmišljam stvarno ja ove informacije, sigurno ih provjeravam prije nego što i vama iznesem, onoliko koliko je to u mojoj moći. Ono što je zanimljivo je također primjer Elona Muska, jednog od najbogatijih ljudi svijeta. Kako drugačije da ga nazovem, mijenjaju se stalno ti bogatuni na prvom mjestu. Elon, osnivač SpaceX-a i Tesla Motorsa, kada je kupovao Twitter, tvrdio je da na Twitteru ima 20% botova. Pa je poslije njegov pravni tim tvrdio da Twitter sačinjava 33% botova. Zamislite samo koliko je 33% na jednoj tako ogromnoj društvenoj mreži. Ova tvrdnja je dovela do toga da je Musk oborio cijenu Twittera, misleći da kupuje platformu koja je puna botova. Sada ovo može biti malo i taktički potez, ali o tom potom. Musk je često kritikovao Twitter tvrdeći da platforma guši slobodu govora i da se bavi cenzurom. Musk je predložio da bi Twitterov sadržaj trebalo tretirati malo liberalnije, odmičujući se od uklanjanja sadržaja i zabrana računa. Također, predložio je otvaranje algoritma Twittera za javni pregled, kako bi korisnici teoretski mogli razumjeti šta i kako se donose odluke. Ako ste na Twitteru, šanse da ste naišli na bota su 100%. Iako to možda niste znali, mada su većinom to neki azijski profili i lagano su čitljivi za nekoga tko ima dodira sa tehnologijom. Ali internetom se služe i ljudi koji nisu najbolje internet edukovani, za nazvati. Musk je pojačao svoju borbu, što je važno nagovijesti, protiv botova u posljednje vrijeme, pozivajući komisiju za vrijednosne papire i berze da istraži tvrdnje Twittera, sadašnjeg X-a, i tražeći povratne informacije od svojih 93 miliona pratilaca o njihovom iskustvu korištenja platformi. Botovi mogu biti problematični iz različitih razloga.
utičući na iskustvo korisnika i utičući na prodaju samih oglasa. Na primjer, neki botovi šire dezinformacije uključujući ključne teme poput covida ili izbora, dok drugi troluju i uznemiruju ljude. Dakle, da li smo mi, ljudi, postali turisti u vlastitom digitalnom svijetu? Razmislite malo. Da li smo izgubili kontrolu nad internetom koji smo stvorili? Ili možda, kao što Elon Musk sugerira, trebamo preispitati naše pretpostavke o tome šta je internet, šta to zapravo jeste. Možda smo postali turisti u vlastitom digitalnom svijetu, ali to ne znači da ne možemo preuzeti kontrolu. Kao što je Elon Musk pokazao svojim pokušajem kupovine Twittera, možda je vrijeme da i mi preispitamo naše pretpostavke o tome šta internet jeste i kako ga zapravo mi koristimo. Ako algoritmi prate šta se nama sviđa i daju više toga sadržaja, šta onda može zaustaviti te algoritme da i sami ne prave sadržaj koji se nama sviđa? Bez obzira na to, jedno je sigurno. Internet je ovdje da ostane, a mi smo ovdje da ga oblikujemo. Ali evo jedno pitanje za kraj. Zbog čega svake godine gledamo isti kontent koji dolazi u svake novine i portale? Kontent stršljena ubojica, super mjeseca, prezagrijavanja planete i dalje. Ok, to je možda tačno, ali razumijete šta priča. Vama hvala što ste još jednom bili sa nama. Ostanite povezani i vidimo se u sljedećoj epizodi našeg podcasta Skrivene stvarnosti.